Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwegama gebhula i-Orlando Pirates-ke indaba-ke ezintsha ey'ngenayo njengamanje kubikwa ukuthi-ke Orlando Pirates ngathi-ke ayikafuni ukuqeda ngawo-ke ama-signings alo-ke leli windi lama-transfers. Udaba oluvelayo kubikwa ukuthi Orlando Pirates ngathi-ke kune-middle fielder futhi-ke eyifunayo laphaya kwiqembu lakhona-ke e-Cape Town laphayana-ke i-Stellenbosch FC. Khumbula ukuthi Orlando Pirates imsayinile umthetheleli Mthiyane oyi-middle fielder from sona-ke i-Stellenbosch FC. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke ifuna laphaya uThapelo Mogobote aze khona-ke laphaya kwesikama Minzela isigodi. Impela-ke kuthiwa i-Orlando Pirates impela-ke ama-scout ayo impela-ke ayamfuna lo mdlali, amfuna laphayana-ke kwezimnyama laphayana-ke uThapelo Mogobote eyamsayina i-Stellenbosch FC isimthatha-ke kuyona-ke laphayana-ke iMarumo eGallants nayo-ke i-Orlando Pirates isiyamfuna lo mdlali-ke siwafisela inhlanhla amabhakabhaka ukuthi-ke amthole lo mfana-ke oneminyaka ewu-23 laphayana-ke uThapelo Mogobote from i-Stellenbosch FC. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.